Kanegdeg All India Radio Shillong ke Kubor ban Puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke Kubor mentag step. Secretary ke Kenhun Menteri ke Sorkar Pedeng ula penlong jingelang bat ke jela bat Union Territory ban kemi igi Kambayadai bat ke COVID-19. Menteri Rangba ke jela Meghalaya ula bate kam thamaya saungut ki menteri. Badu Menteri Rangba ke Manipur ula play ya ki program ban ajing mentoi ki Kenhun badang saadian ke jela. Haswa bangina pai syaka kubor ke babanya ingina syashkor yakani kejing penmana ke badon kam. Namar kejing don kejing pang COVID-19 ni kentui ki nong sngap jengi banom kensting hendrai banchim ki lat jing era baro. Bad kito baro ik baladap sausan senam karta syaneng ki baladap syem ka wat benengkong jong ketika bakin syem ka wat baar ondal ledai kepor. Boy elade ha kejing syngan deka babuat ikini ki lai teli ki rukom le ki basuk. Dengi ki mas penjengai ni ki wei bat sat bahaya laki kiti bat kedur kemat. Na kebenta ki jingtip babnya ahlor ka COVID-19 pila ban phone ki number yarap kari ki badai not iwe ar like handai nyo pra not saundreu but iwe not nyo san but ki number yarap ke jela Meghalaya ki dei iwe not pra but iwe not nyo not ka khubor ka babnya Secretary ke Kenhun Menteri ke Sorkar Pedeng Rajiv Gauba nen ke sengi ula peniat ya ke jingelang ban kemi ke jing peniat Kambayadai bat ke COVID-19 bat la penlong leng ba ke video conference ha ke balai don rengkat Secretary ke tenat ka kot kakia Rajesh Bhushan bat udkhot na kaliang ka kot kakia syaka Niti Ayog Dr. VK Paul. Ha kini ke jingelang le yeshim benta dagi Chief Secretary ki Additional Chief Secretary ki Principal Secretary ke tenat ka kot kakia ki Municipal Commissioner ki District Collector bat ki weki hek sorkar jong ki jela bat ki Union Territory. Haba ai kublai ki jela bat ki Union Territory namar balala ban ai R.San klur ki dos jong ketika tang henen kesengi. Rajiv Gauba ule ro yakinong tray ka kot kakia ki bla treshitom. Ulapan kan mau pat ba amla ban kensting badai ban perking ha kabayday bat kilat banyada na ka COVID-19. Menteri Rangba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangmah nen kesngi ula IT thamai ya kitnat ban kemi da kisangut ki menteri. Ya kitnat boarding, housing, parliamentary affairs, PWD roads la IT hoba preston tensong ubadairu sembut menteri Rangba ke jela. James PK Sangma pat kemi ya ka kot kakia food civil supplies but consumer affairs forest but environment information but public relations law taxation registration but stamps ubha senyau phalang dhar pat kemi ya ka tana jungo kai prathai commerce but industries kampan roisor municipal GAD but fisheries uba dasa kep bhala mare kemi ya ka tana transport but PWD buildings. Ha Meghalaya shispa khat kandai ngot ki breu ke liot thamai ya ke jing pang COVID-19 henin kesni badakine ka jing don ki breu ke badang don unu knyang jing pang kalong si hajar praspa anyo pun rungut ki balakot nen kesni pat ki don shispa kandai pu arngut ki balaklat nen kesni rengkat baru knyang jing pang COVID-19 ki don laingot bad kine ki dei na ka district East Khasi Hills bad na preng kine arngut ki dei ki bampat shimtika Kajingdon ki baklat baro a Meghalaya kalong si hajar laispa anyo pusau ngut. Ya Presiden Balashat Jet Thamai syaka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala lapan skam jinglong Presiden jung uha kajingelang hasilong nin kesni. Haba kerana kajingelang uba Vincent H. Pala ulong baunya trailang bat baro ban pentikena baga Kongres kan job ek election ban salong hakasnam arhajar arpulai. Manish Chatrat uba nak All India Congress Committee ubadai kemi ya ke Meghalaya ubalai don lang ha kene kejingelang ula kentu ya berok kinong yalam ke Kongres banya teli bat ban penti kena ba ke Kongres kan yo thau sorkar ha ka kenti ke banwan ha Meghalaya kene ko khubor ka wan shapi nak All India Radio Shillong. Menteri Rangba ke jela Manipur UN Biren Singh ula play ke program bansam ya kijing mentoi hapo ke Economic Development Program bat ke Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram ha Imphal nen kesni. Kini ki artli ki skim ki dei ki balabei da ke Sorkar Pedeng bat balapan traikam da ke Sorkar Manipur. Hapo ke Economic Development Program lasam ya ki khon siar ki tiar shna jing shna ki misteri ding ki sembai doka bat ki bicycle syaki badai bani jing mentoi ki ban ki kenhon rekpat hapo ka Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram pat la play ki project bala pendep bakan thob ya ka jing shna ya ki model residential school ki sat bhavna mandap ki primary health center bat ki wei
Chief Secretary ke Sarkar Meghalaya ula pentip bakat kum ke hukum na ketenat home political. Nadu lasai ke sengi ke arpo tarik unai lor, lasai ki hat kap put ban play tang bagi dan kam bani ojing betchwa na ki Deputy Commissioner kat kum ke jing long jing man ke jaka. Ya ki hostel jong ki school ba bat ki college lasai ban play bat ki de bani ojing betchwa na ki Deputy Commissioner lane SDO Civil bat ki de ban board ki kendon yada bal penmi da ketenat pule putih. Na kebenta ki jinglet on tap ne on thang la sha san phongut ki breu. Na kebenta ki jingya tho shong kurem shabar ki jaka mane la sha shibenta na kalai benta jong ke jinghe ke jaka ndai la sha shispa ngot haki hol bat san phongut haki yeng breu. Menteri Ketenat Kekot Kekia ke Sarkar Pedang Mansuk Mandavia ule tho bah ke jing khun persya ke jing pang COVID-19. Ke India keladap ai prapau kelur teligi dos jom ketika. Ulong bakani ke long ke jingmen bat kani ke program ITK COVID-19 kedai ke weni ke program ke bahe atam ha ke perthai. Ki pulit ke Assam kila siap ya arngut kile eno ke kunhun king atiar bathamai ke United Liberation of Bodoland ULB ha ke distrik Kokrajhar. Special Director General ki pulet LR Bishnoi uletho bakane kala jaha kathan ulta pani hakpor dang step perngap menen gesni. Uletho bahadien bali ojingtip ke batikna ki pulet kila talasi bat kladon ka jingesiat ba markliang ha ka bakini ki arngut kila no kila sya peniap. Yakini latip kerteng kemujanak Brahma bat uzwen zaur Brahma ki bala jedon kti ha ki babun ki kam dawa pisa. Ki kena pule ke Bangladesh ki baha pedang khat ar bat khat nyau senam karta kin sedang baniau ketika Bashna ha US ka Pfizer ha ki khat san ne ar pos ni banwan. Menteri Ketenat Kakot Kakia kari Bangladesh Zahid Malik ulong bakane ketika kayahap ya ki kena bat ulong baga jengai tika ki kena ha Bangladesh kalong ke bakongsan namar baki jaka pule menta kila sedang ban play. Menteri Sarkar Pedang Sarbananda Sonowal ula balabo banong kurtong ke BJP na ke seat Syaka Raja Sabha na ke Jala Assam. Untep kerteng ha ke arpuwe tarik menta ubnai. Leto State Unit President ke BJP Bhabesh Kalita hanin kesni. Ki nongelam ke BJP ha Assam kila penpau ke jingkermen ba Sarbananda Sonowal job da ke basuk. Namar ba ke Sarkar Senrop bayalam da ke BJP ha ke Jala Assam kadon nyopulai ngut ki MLA ha ke yang dorbar thawan ba shispa arpun rungut ki dikhot. Menteri Rangba ke Jala Punjab Captain Amarinder Singh ulai ke Shithi Hyarsuki ha ulat ke Jala Banwari Lal Purohit hanin ke dopai sni. Hadin kaneu Captain Amarinder Singh ule kendo ikinong pathai kubor bat pentip bamau bat ka kunhun menteri jong kila eno kam. Ulong ba ka kongres menta kala banjet no da uwei pad menteri Rangba. Ula judan ba keseng kongres lasan pu arsnem bat ulalong menteri Rangba ke Jala Punjab la kendai snem shiteng. Ulong bala iben nya da keseng kongres bat kadai kesien ke balai ba ka Punjab Legislature Party kala penlong jingelang klem ke jingtip jong Ula pentip ru ya ke Presiden keseng Kongres ka Sonia Gandhi halor kene ke senjam ke bau ulashim. Haswa ban penkot ya ke kubor hakane ke step sesisien kimat bakongsan. Secretary ke kenhun menteri ke Sarkar Pedang ula penlong jingyalang bat ki Jala bat Union Territory ban kemi ki kambe day bat ke COVID-19. Menteri Rangba ke Jala Meghalaya ula bate kam thamai ya saungut ki menteri. Bat Menteri Rangba ke Manipur ula play ki program menajing mentoy ya ki kenhuan badang saadien ke Jala. Bat katto ke kubor ke lekut akan ke step ke balawan syafi nak All India Radio Shillong. Ngipin kan mawi pi kinong singap bah ke por prabaje ngine sok ke Delhi Station na ke bentak ke kubor ha ke ketin Hindi ke banbot da ke kubor ha ke ketin Pareng ha ke por prashteng. Ha ke por kendai baje na ke station pinyo ke kubor na ke tanj telam mini ha ke ketin Pareng. Kapor mentakala janda partat Praduna San Minute.